Kua hau te rongo te whānau winiata me te whānau rangihau I te ao Māori I a rātau mahi nui kia whakarau orati ai ko te reo Māori. Ahatia tēnei he rereke pai ngā ara I takahia e ngā whānau nei kia eke ai ki tēnei taumata. Ko ngā tamariki ahorangi whatarangi winiata I whānau ki tā wāhi, ki Haiwai Maria ki te reo Māori no rātau e tupu ana I tawhiti. Engari anō te whānau rangihau, ko te reo Māori te reo Ukaipō, no mai e tuku nei hoti ana e tētahi reanga ki tētahi. Ka rongia ngā whānau I humanea nei te whakakapinga o te hui o Ako Ararau. Ko te taki o Rarotonga hei ngā hau I te marea. Hoi, ko te reo ka meha o ngai Māori hei ara reo ako mā te minenga. And the family and Kimmel was going to do all of it. But that didn't happen because whakatupuranga rua maho. I whānau mai ngā tamariki o ahorangi whatarangi winiata ki tā wāhi. He reo Māori tō rātau I tērā wā, karekau. Ka tirohia mātou I nei me te mōhio he wā tōna kārehe iwi kuare atu I a mātou. Nore raha kua timata koe hiwhea. Timata I te kore rawa atu nei. Ka hei tonu koe ki te piki ki I te maunga nei. E hoki mai ki Otaki me te prene whakatupuranga rua mano. Te pēnea ke pē te kōrero. Tau tahi mano iwa rau whituke marima. Tino kōrero atu nei, he kai kōrero Māori I roto I a mātou. Nei, koe e aki ngā tatauranga, koe eke ki te toru mano neke atu. Ka mutu e taone reo rua, a o tā officially nei. E taonga reo rua o taki. Ka rongo koe I ngā tāngata no rātou ngā toa ki o taki a hakoa. Indiana mai, Pakistani mai harai, ka kōrero Māori ki ngā mātou tamariki. Te mea mōhio tanu, nā te ngara. Ki te hia ngā heringi o te Māori nei me kōrero Māori. Mai Ngāti Raukawa ka huri ki tūhoi ki te tohunga a ngā uri o te rangi a niwa rangihau. Ko te whānau rangihau, he tino kaha mātou, ki te mana, ki tangata, aha koa, ko wai koe, no hea koe, he whānau kaha, ki te mahi ngā mahi a rēhia, ki te mahi ngā mahi marae. E maiangi mai ana te reo Māori ki roto I ngā reanga katoa o te whānau rangihau, aha koa te aha. Nā ōku Pākeke tēnei āhuatanga I whaka ki roto I a mātou. Koera te āhua, te ao I nōhia e mātou. Ko te reo Māori, te reo e kōrero hia ana e mātou. Kia mātou anō, ki te kāinga, ki te taone, ki te aha rānei. Ana koera te ao I nōhia e mātou. Ana tēnā pēr, he rereke mo e tahi o tuanga whānau. Tēnā pēr he kōrero Māori noiho ki te mahi, ki te kura, ki te aha rānei. Engari mō mātou, koenei te ao, tā mātou ao I nō he lifestyle me ki. Miharo katoa no mātou te whiwhi. Pūtaka maipi, te karere.